Ljudi moji, mi smo upravo došli u neki park gdje su sve strane neke patke, tako da baš je zanimljivo. Every single day I'm gonna make something great. That's my Gospodo, dobrodošli u Frankfurt, lokalno vreme 19 časova 45 minuta, temperatura je 20 stepeni Celzijusa. Molimo vas da ostanete na sedištima dok se avion potpuno ne zaustavi, dok se ne isključi znak za vezivanje poseva. Budite pažljivi prilikom otvaranja gornjih polica i podsjećamo vas da pre izlaska iz aviona proverite da li ste pomeli sam trčak. Još jednom se izvinjavamo na ovom kraćem kašnjenju, nadamo se da vam je let bio prijatan. U ime kapetana gospodina Bogdanovića i mojih kolega zahvaljujemo što ste leteli Air Srbijom, radujemo se na ovom susretu na nekom od naših sljedećih letova. Ćao svima, dobrodošli u moj novi vlog. Danas vidjet ćete gdje ćemo sve ići, sve ćemo snimiti i tako. A možda na celom ovako stoji? Evo mi upravo čekamo u redu da uzemo karte i idemo na krstarenje, tako, na brodu, pa ćemo snimiti tamo nešto. Ljudi moji, evo idemo sada upravo u zoološki vrt. Nisam se javila nešto mnogo, samo sam snimala, tako ću ovamo i u zoološkom vrtu, tako da uživajte.
Ljudi moji, mi smo upravo došli u neki park gdje su sve strane neke patke, tako da baš je zanimljivo. Ja, bukvalno ima ih na svakom koraku. Ima bele, neke male sa crvenim nogama. Evo ja sam već s njim. Snimat ću ih još, pošto je ceo park pataka. Evo ih male, evo jedna malo spava. Sad kad me pojuri neka patka. Ja... Ima i... sad će... Da, to je to. Hej! Dođi! Dođi! Dolaze! Dolaze patke. Ljudi moji. Pa baš hrabra. Ne smijem. Ovdje je skupo.